nginywa muno uitango gire kuna nyuki nontombera ukara na over 30 years nie tuge ngorwa ni driver na kana maintenance na imbizi nchobi ni tumaira mbeche nyingi muno ugachokia maisha yaku nyuma wamenywa kaire kombuge vonginyitie wananga kora akoro no tuke ni gutuma uturo wako thie na mbere ndingicoka bau ringi othemekunda tatia nkurie nontu no kinyire guntu eta rehabilitation na ata kwa karire kwa decide kana ni muntu ogwikirie kana maybe ni mwakuru mutumio ku bangire kangwikiri rehab kana ata kwa kari uki decide kambite na ndigane anchobi kana go chiithire no umenya kwi baraba ikagwa by force kombuge for the first time ni na mugeri gutiga njovi ngiuga tenywa no kandi ni kwiveni ne venagia niki tondu there is no way na we addicted kungituga ati no tige njovi at once uga ati umuthi rucio tena umuthi tenywa no continue nina agree gutiga njovi no ngeremwa for 3 times after there ikena tuika runi na tuika wasi kunywa one day nindirikana it's a long story to nindirikanaga na supposed kuthii wira kiroko no ndia thi wira mendo tane kwa mbukiriria kimbira ndande we supposed kuthii wira mbona ndathi wira rungiambia gutigira ni mwiritu munene tukwambuge ni mwiritu mutone mwiritu mugima college she was so much concerned with myself the way I was behaving Runeo na mbiri vau no maundu makwa mambire kureta thina ngiambia gutuika somehow violent no na kiri ngina kimona kia my sister nikio makena ndeta guku liap na maybe untungi bora wanagita kumana na nchobi and you regret nibweko kana ikarika maybe a story kwambuge losing of my best friends nundu wa kunywa wakora taru mwathi ina somewhere let's say in a party the way you are behaving te wega makona mundu like te mundu ana ara behave like mundu tana thi skuru mundu tama muthembo ciru ukweja rehabilitation maybe ka process ka wakarere miaka meri ngana ka nena kariku for 3 months 3 months how was life kiri rehabilitation kwambuge to negwite andu makiria in terms of the way rehab it is kwambuge ugo andu maragie mundu atatonyete kuo andu makora makiria negatively no ungitonya kuo we mwenye wikare kuo the way tondu I was treated so much well the staffs and the workers they are so much friendly kogo dengiuga ati rehab ni vandu vacoku vaguthi then a rehab maybe ntuko yambaire thaingana na nimbi bugita through the day in a timetable kukira by 6:30 ukira ukaithamba ukathi breakfast by in between thaa igiri na thaa ithatu mukiarangagia vau dining mwi wenyewe kwa wenyewe ukaragia murere atia muramuka atia from there mwarimu agatonya kirathi mukambi kuthomithio ri then from there tukathie team break from team break mukavewa direction ya just to interact mutonya ni mwe yenyewe kwa yenyewe mukathie rangi mugacoka ringi kirathi then mukavewa break mwekare mukinavuru kari mukiaragia mukiona ndagitari akoro ni mwamenya nukorwo na personal issue ciakiwe na ndagitari thaicio mukathi mukaria na wauga no geretio tika nchobi maita jathatu rutere kiri maita jau jathatu ni mbie gucokagia kwambuge pia group yo tureta core acio nio tondu ukimenyaga
umuthi nina mbeca cia tuge mucara ri murive na no ndioneka ni like the reference of mine no nginya mangienda kuria ai rutere kai umuthi aiko wakora mundu wakorie nyomba circumstances icio ni cia gutuma ume nyomba uthite kirabu gwite kirabu na maybe kiri kagita kau konthe wethirwa ukinywa nchovi mwakuru oku ajukagia mantu jajaja atea na gusupportete monka thaa ici kwambuge tanomiritie akorwo kwi mundu I usually say she is special to me ni my wife twikaru nake over 22 years na vendio ndia tukimenyana ndia nyinyaga sache no after miaka ya thia vau no wakire ngituika wise na ndari andiga na up to now I'm still with her tondu let me say akrotike I think ndenge vau niri na no mbirire ugitari habo ari a walking corpse how bad were you kwa thukio kwambuge ngirutwa tondu nie ni kurutwa nyomba na rutirwe kona ikorire ni riabu kona ikorire ni riabu ngigeria kurutha investigation ciakwa ru kwambuge ni after 2 days niona ngire kurealize where I am after 2 days utari gukira kana no kagira but utari uko niona ngire kurealize where I am ukurealize utambire kurwa wambu membite kara kwambuge ndagitari ona nake I so much friendly to no agerie kumbarie ni is a very young man young than myself na no ambosire ugu ambosire to no ndei situation mbeka rutere kiure kingi mpenda ukuri maybe ugora kinya guntu urabutwa kumania na kunywa nchovi na nata gwakari one thing kwambuge ndina nginye vandu mfutwa ti nundu wa njovi no the time now ngire kurealize uria nekate wega to now ngire kurealize ni mwamba wani mwenyewe ni mwi nineya uko ugachi akenda wita kunywa ni mwenyewe ninavota kuia secondary ninaya mwandiki na ninaya family yakwa koguo nina realize whatever I'm doing ti wega na maybe kagita gaka maybe kwina mukarika jaria urikanaga jaria wanagita utikenaira muno na kwina nontu bwa nchovi na nontu bwa addiction imakarika jaja iko tambuge atiri ni in terms ya kuvetia kwambuge ndina vitiria mundu asache no tumbithia tumwe naina tu ni tu na ukire kurealize ndi in the right track na kagaitene gaka utikara wiigua je kombo chokera kana ni decision wa mikire kana ni rehab igutetherie kwambuge rehab ni andethiwa nene muno then I have a friend of mine nake agioka akini-join akimbira rehab not in rehab after I realizing nina rehab agioka akimbira whatever you have done weka wega muno tondu nona your life changing kwambuge ni mwenyewe I can experience it myself kwina gintu kimwe na addict kitagwa self denial kana mtu atitikairia ena kathina gakuitia utethio nukurukirite untu buna iyo nio thina iria nene muno ru ikorwa inside watuika addicted tondu we wanokona mundu okikwiwe aukia kwire you know what ugureka ti wega we always ukorwa in your mind right in your mind always you're right no utitikairia we ndungivota ndungitikira ati ndui what you are doing ni wrong
that's on the right track. Tondu no ngo example. Tondu ningurikana one day my boss ni muthungu akimbira rutere are you drunk right now na ni murethie ngimwira no akimbira na urathita ugitugana niki ngimwira pana ni avoid na ni avoid ni void na ni thaithano au koguo murethi guti yani uratuika addicted guti bindingi always wokoragwo in the right track. Kwi antu baria batereagwo arebi na maybe uguo nontu niwithiritwo kinyonchobi mwanka to the extent ya gwikia rehab nwizi mtu nachemanagia mtu akona jeka akurega mtu akurega gutiga nchobi antu jabu wenda ubera ati kwi mundu funding kwi mundu wethau nja thaino ugerete kumitigatania akaremwa aya mundu ucio angivota kunyitwa angivota kwarirua ti kwarirua ni tondu funding ndungeriria mundu na arauma ava thaino akithie jagara 2 meters arakora ikiendua niguo koguo akiuma ava aramikora nayo ware murango ri koguo arakorwo na 50 yake na atonya direct vau koguo the best thing ni ona tuika ti liapute kwa ti andu mauraga niyo makiona ta kwa wi kundu mbanda sache no ungivota kuvewa time ukorwo ndui na in that group that's the time you realize who you are. Na kagita gaka utire okara nthi uigua nukuigua kunywa nchobi kana utire okara uo mitamani kinyekeja kana maybe ugeta na chore baku kirabu funding tondu kwambuge aciore ta core ari engi ako ni arethi nyathai ni kindu kiria naitikirie na ngoro yako na ngira yes kindu kiria mbathie kuiva ni vitamini imwe na niyo nitikirie antiro na nindethagia na ni vitamin which is no tondu tukathi nawe karimi thaino mbere ni eno iyo the most costly iyo imambia nyingi muno ndikumienda utamikunda kuma twikarite na uguo tuge ukinyunyaga nimbi kuja kinunga nai no tondu maybe there's a business twaruta nawe timvota kora nawe niwe no wanokambira ni eno no geragia kwerewa arebi bau bangi kana wona nja baurite bugitanirie biashara endogat ni funding ningeragia kwira mundu atiri nyamu ino ni minyute miaka mingi riu tondu nagwira ni munyu makiria miaka 30 something na ndikona ndu vau nginyite kaindia ndia nona wega wayo kwende ya kuretera thina chiamba jua kukunjeka yani mostly tuge ounces niyo ya almost to kill me ndo anyunya wote kule tonanywa ndiraria ni njovi tuge tataska ya maikweni ni namenyerete hard drinks ende tha ina ndima mwantu za kuija bwire buru kwa mbuge akore ni mvano gungi ndorio thiu at least no njogeri ni kucokeri ngatho njogeri ngatho tondu ni ngithirwa riap na nona uracocio akwe na kilo 56 koguo ni kuthie na thieteri mari kwende ya gutonya kiri depression kana kagita kau ari rehab no mbere kwithirwa gitonya kiri stress ya depression kana ugota kinyamu nie thaire na ogire nginotice ni rehab ndiakore ndiko namenya kana ni rehab ni okay after 2 days gioka nambia kurikavare little bit tukire ndagitari akimbira brother baguri watiga utige nyamu ino ni gutwara erima runo gu nani nae mwambi gwitikira
nini ngiona wanakwa ni ndawa inyunyagwa nyunye nigetha ndige no ndige no wega nita ngai wa ni ngai uria ngai aruta wira ngina kora Dennis na ke akorwa so much good na ni ugo the way I am na agikora ni na ni gwitikira ni mwitikiru nie tukirambirie safari yetu vau until the last day. Wena karugendo gakaraja lakini at least I'm happy that you are out na kwina maybe achiari bara bena ana bakunywa nchobi kana kwina mukuru uria wina mukuru kunywa nchobi kana nya mukuru wina mukuru kunywa nchobi because bareo wenda kubera ate no ntugo no kurukirite life you ni kindu kia mbere ni kwira mundu atiri ukigwa mundu arakwira out of ngoro yake na arenda gutiga njobi na aivaria nja ni vinya muno umutithia njobi tondu every morning or every evening narona ikiendua koguo mundu ucio ndangibata gutiga njobi tondu otiga arutwe from the community for just only a short time that's all koguo angibata kuma gwe community vau aguciona mundu ucio na arauga aratigana kuma ngorori yake mundu ucio completely na kumitiga no akira mukakira kora varia murangori kwao ni vorendwe mundu ucio ni vinya muno atiga ende ugotatigire na decision kana the decision wa mekire anto imbere nyatha yikaretwo uteme ndregwe nie nakwira atiri kindu kia mbere mundu kwa itaka mucemanio nona tadu ni muthuri mukuru tondu ni hundi ngande na ukire ngitaka mucemanio ngiuria atiri nyamu ino nyite for all that time indethi na andu ni vona ngingira ni mwandike aciari akwa maivo my brothers they are there nona athi kwiroria varia mbathi gukorwa ndiri tevonere reason ni njobi runginera kivuti wachikira mucemanio ni kamucemanio na itire nie mwenyewe ni gute mundu wingi wana gikire ni riapo runambi kurikava rungi nambi kurikava rune na itire kamucemanio ni gitanda ringira so sometimes one thing karimi ninya vaginyite vandu timvota ko mama ni kuyuria ciria aya ciana ciakwa irauga vavaiko na uriri wana baku bari uri nori maisani munenyo mwagire komona thibitari ni migeta thibitari ni metari yabu ni agire komona akimburia hia muzee kwari ntekwega nimweta brother ngimwera brother uko niko kwega muno tondu I can see change some changes on me so na gituka so much happy wow watumagira nchobi yake kana kwina other types of drugs maybe wanatumira kwambuge kugeria na nageria no tuge nginya ko kenni ni kugerie no ndia tuika addicted with it or ndia tumira for a long time na mira witagwa muguka gwetume ni tutukoragia bau ni tutukoragia na njovire meguka by the way mantereshi ai kume tembo ariko runyenje au ngo kwanza ara center ni tuenyerio maybe kwina mwana kuwa nejere rehab akwija kutega what was going through your mind nonturu tujuju imwana riu kindu kia mbere ni oroia mwana kio aramboca tondu no menya ni mundu mugima te kwa mwana ni mundu we over 18 years na ogite aumite wa kuria aumite ogite kuona ethe na ogite kuona ethe eliap nino ne guza ndoni cia kumwariria no ru tondu nena karinjio kumwira ngikinya vau nginyite nondu wa mavitia makwa so
ndingienda wetugete no kinye stage rio tondu stage rio no ndingi vauniri no I thank God tondu naumire vo anto bo bwari na bo rehab, what are the kind of challenges kana baba ingi ni chobi kana ni other types of drugs kana mostly ni mbio yongwa yutuma anto ba bedro ba misuse drugs kwambuge no, I'm sure no ari na chore na kwambuge njovi mono njovi rena vangi negwe gitwa thikino te vangi ta wandori wandingiri kare itore ugu mamitaga rena vangio na mira tondu ni mbere ndeciria ati mira ni kinyagia mundu twa ni extend atuika ta cheese mira ya atumira kintu kingi yo muguka ucio uretwa muguka tondu nongiti kuroria majority ya andu aria maikuni from 16 to 20 something they are all youth acha ujo atwana tutu youth ne oru matuikite addicted na muguka na maybe ntukwira waumire rehab waumana wa kinyanja ni mbietere through your mind that day kwambuge tondu my wife and my kids and my brothers and sisters watuge nginya wakamite ni maokaa kumona na ngamera one day nenda nyume aba you see another person a different riu ana ngiuma na mwitikiru ngiuga atiri tondu already they know and there is no way ningi deny ati ndreri hapo no ni metari hapo kindu kia mbere ngithii mucii tukiarira muthe na mami na my brothers makimbere it's okay at least we might discover as provided ndwacoka irima riria rari it's okay riu nacoka varia ndutaga wira some of my friends mambire kuombera ai wacha tuone siku ngapi murigwa kawaida ngemera ni out of my own heart na up to date ungieta kuthiria 3 years now batetekayo no tigire nchovi maybe tukithiria this interview bwana Rutere ngiucokere nkatho no tunyaba gushare your story mture ututegete kwina mture ugustruggle na mtu ena nchobi kwina mture ututegete mbuga kuma akugerije gukuga wagerete 3 times mbere na ndi wita cibitari wenda kuthira ukimwira ate mture uri addicted like you are kwambuga atiriri thena mundu vaunja thaino urathikiriria akorwe ni addicted kana mwana wake ni addicted tigaikura gutwara mwana rehab ati mukiuga tivega it's a good place tondu wana wekara nake varia nja obviously no mbere kuthii na mbere kuthii na kunyua na guti utethio agwekate akuona koguo the best thing ni oje mwana ucio na mutware vare the nearest rehab center avejane thina ciake mwana avewenda ti mwana mutheri tondu nginya vindio ni waku na andu nginya akurukungira koguo tutikauga ati ni ciana theri affected ni the whole community turu ngithi kuroria everywhere ni wire gitwa third generation beer or whatever it is everywhere and it's killing mostly young people koguo the best thing ni mundu ona mwana mundu wake ni affected na tone murimu geria kumungarithia to the nearest rehab center and things will change.
Thank you so much baba nontu bakumana nyuki na kweja you share your story na ingwitikia gwo tutegerete ugututhikira kuiga rugendo rwawe atwire ukombone bwa gintu gitagwa Nchobi lakini yagwita rehab mieri 3 na achikira kamuchemanio auga nyamwire nkaminkarego mikunda kairetia kwende nkua na nukono uareo ibwaga sana mutegeri wa Wero TV ngwitikira to trimatu to tiga na gwo struggle na maybe any type of addiction ngwitikira ukachikira kamuchemanio untu bumona bonge bomba kwithira buki agira nimbe to Karimbi County jo Karimbo bango jo gikaro ithore na kagita gakega.